Svi znamo što je ljubav na prvi pogled. Upravo je takva u četvrtak bila ona na Sustipanu između publike i Massima. Kako je bilo na koncertu, ha? Massimo je famozan, kaj uvijek. Mislim, Massimo i Sustipan, stvarno nema riječi, predivan ambijent, puncat Sustipan, vatromet. Ne možeš se opisati riječima, jedino Arsen i on, eto, bogova, eto. Koncert je odličan, atmosfera je super i prostor je pogođen. Jako mi je dobro. Sve savršeno, najbolji koncert do sad na kojem sam bila. Fantazija, ovo je stvarno nešto što je falilo ovom gradu. Baš mi je drago. A sinoć? Magla svuda, magla oko nas, iz daljine jedva čujno dopire tvoj glas. Najjača je. To je to. Ne treba ništa više objasniti. Ja gajem veliku ljubav prema Josipi Lisac već godinama, ovo je prvi put da ju slušam uživo i oduševljena sam. Evo, mogu reći da je ovo totalno dira u srce. Ali ja mogu vam reći, ako je, to sam vam rekao prijatelj mojem, ako je francuska ljubav, Josipa je Pariz. To je to. Merci. A što vi kažete, Josipa? A gledajte, to je smisao, ono što sam rekla, to je i smisao opće bića, postojanja, strast, života. Bože sveti, hvala ti što si mi dao taj dar da mogu podijeliti s drugima. Evo. Pa na ovakove odlične komentare nema druge nego potruditi se da sam Sustipanske noći postane tradicija. Što kažu organizatori? Jelena? On je zamišljen na način da bude tradicionalan, tako se i vremenski uklapa u period između Splitskog festivala i Splitskog ljeta, tako da u principu taj 7. mjesec bude kao nekakav kulturni mjesec u gradu Splitu i da to bude tradicionalno. Nadam se da uistinu i hoće. Bude li pjevača, publike u takvom ambijentu sigurno neće nedostajati.